دما خوش ببینرین هیجا ایرو 13 ایلون 2022 جه روژان جه روژا سیشمیه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسناسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچه این جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجا لخطه سنوری ایریوان و باکوی جاره کردن شرکت دجوار دست بکر ددمه که کوری و بریا ارمنستانی لپایتخت کومبوی ده حتی انها بیتری 49 لشکرین ارمن هاتنه کشتن سرک وزیر ارمنستانی ده ساعتین دست بیکا روشه ده بلیدرین روشلات و روش آواره کتن آوا پیوندیان ترکیه یاکو آگر گرد که جاره کردن پشتوانی خواهیاش با آذربایجانی راگهاند. جداویا ایلونا 2020 و روشا لهرما قرباغا چیایی آلوزه. هرچی قاسی شر بسرکفتنا هزن آزاری یا دمی بداوی بوجی لی آلوزیه هر دوام کر. دنابا سالین در باسبوی ده هر جهرمه آگاهی شر دهاتن راگهاندن. داویه ده هات راگهاندن گو شرکی دجوار لسر سینور درکد. لگوری آگاهین دسپیکه 49 لشکرین ارمن هاتن کشتن. ده گوتن جه ازربیجان جی کشتی هنه. وزارت پاراسنی ارمنستان ده داخویانی خواده گوت روژا سیشمه ساعت 12:05 دقان ای شبه ازربیجان به توپ و چکن قالب مزن لدیجی چپرین ارتش ارمنستانه ین لسر باجار گوریز سوتک و یرمو که بمبارانه که دجوار پیکانی هم وقتی ویه که بالافرین بمروف بکار آنیه. لی وزارت پاراسنی آذربایجان ارمنستان بچالاکی ویران کر ین مزن لنزی سینور باجارین داشکسان کلبجار و داچین سوجدار کر. دی داخویانی ده بیگو آگاهی بداین هات گوتن دنابا لشکرین آذربایجان ده کشتی و بریندار هنه. پشتی گو ایریشان دست پیکر 2 ساعت شونده حکومت ارمنستان لایریوانی کومبو. آذربایجان پرسوم نرگا اسنل ته سروک وزیر نیکول پاشینیان به تلیفونه به سروک دولت روسیای ولادیمیر پوتین، سروکمار فرانسا ایمانوئل ماکرون و وزیر کار درویه دولت یکبوی امریکایی انتونیو بلینکن را آخوی. هر دو ولاتین جیران ده سال 1990 2020 جبو هرما قرباغا چیا دو جاران کت ناوا شر. دی شر 2020 درکت و 44 روزان دوم کر بهتری 6500 کسان جیانا خوش دزدان. شرگو آذربایجان جی جبو وی پشتوانی جی ترکیه ورگرد به ناوبینکاری روسیای با آگربست بداوی بو. Владимир Владимирович, позвольте еще раз поблагодарить. د انجام پیمان آگربست یا گوب ناوبینکاری مسکوی پیکات آذربایجان بشکه گرینگ جا آخاد بن کنترول ارمنستانه یا لقرباغا چیاده باش دگرد. روسیای جی هزن آشتیه لحرم بجه کر، لیبل لحرم آلوزی دوام کر. جبو او آلوزی بداوی ببه دنابر آلیان ده لبروکسل هفدیتن هاتن کرن. آلیان لسر پیمان آشتیه یا پاشروژی جی لحف کرن. دشر سال 1990 ده نزی 30,000 کسی جیانا خوش دست دابو. بله هر شر والوزیانا برا ارمنستان او آذربایجانی لناوا ولاتین جیران او ولاتین روش آویجی جنز و ده شوپاندن ده دمکه کو ایران دبیجه اویت گوهرتنه که لسر سنوری ولاتی خواه نپشیرینه ده جه دولتین یایبوین امریکای جه بانگا راوستاندنا شر هاته کرن ده وینا بریده یکیتیا اوروپا و روسیا جه آلیان خواست کو شر راوستینن. شر ایرو ساعت سحر نافبرا ارمنستان و آذربایجان دست بکری جالی ایران و جنیزوت شوپاندن. همونطور که قبلا تأکید کردیم ناشی از محاسبات نادرسته. بردف که وزارت درویه ایران ناصر کنانی درباره پفچون لسر سینور آذربایجان ارمنستان ده نرخاندن کرد. ناصر کنانی دیار کرد و او جناکوکین ده نافبر آذربایجان و ارمنستان ده بفکارن و گوت. گوهرتنه که ده سینور آذربایجان
و ارمنستان ده جالی ایران ونای قبول کرن. کنانی بالکشاند کوری وبریا تهران گشدان لسر مجاره جنیز و دشوپینا و دست نیشان کر که دوی ریز لیک پرچه یا آخا هر دو ولاتان بگرزن. بردفک وزارتا در و یا ایران ادعا خویا کرن که ولاتی وی جبو چار سرکرنا ناکوکی اندنا برا هر دو جیرانان ده آماده یا هر ری او ری بازان پیشکش بکه. بقاسی تهرانه نابجی واشنطن روشه جنیز و بشوپینه. reflects the very strong partnership between our countries. وزیر کار دروی دولت نگوین امریکای آنتونیو بلینکن بانگا راوستاندنا شر لآلیان کرو وها گوت. امریکا جروشا ارمنستان بفکاره. امریکا جئریشن کلسر جهو بنسازین سویلان هاتی کرن بفکاره. بلینکن دا خویانی خدا افتشتانی زمان. وکی کومد دمک دریج دا اشکره کر چارەسەریەکە که لشکری جشرنابه. هفته آبوری ارمنستان ئەزرەبەیجان بە کوشتنا لەشکرێکی دشەرێ لە سینۆرێ وڵاتە تاوانبار کرد. دمەها تەباغێدا ئەزرەبەیجان ڕاگەاند بوو کو لەشکرێکی وان هاتیە کوشتن. ئارتێشا قەرەباغێکی ڕاگەاند بوو کو دوو لەشکرێن وێ هاتنە کوشتن و gelek jî birîndar bûne. دووەختێکی کو ئالۆزیە ناوبەرە یونانستان و تورکیە کورد بەدە سەرۆککوماری فرانسا و سەرۆکوەزیرê یونانستانê li Parîsê li hevciviyan Parîs piştevaniya xwe ya ji bo Atînê careke din dubare kir. Serokvezîrê Yunanistanê Mitsotakis jê bersiva gefên şefê rejîma Tirkiye Erdogan da û got kesên ku dibêjin wê di nava şevekê de jî nişkava werin ew di nava ronahiya rojê de li benda wan in. Di demekê goşevê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gefê li Yunanistanê dixwe ji Fransayê bersiv hat. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron li koşka Elîsê ya Parîsê bi Serokwezîrê Yunanistan Kyriakos Mitsotakis re civiya. Piştî civînê Macron û Mitsotakis civîneke çapemeniyê ya hevpar li dar xistin. Di civîna çapemeniyê ya hevpar de bal hat kişandin ser gefên dewleta Tirk yên li dijî Yunanistanê. Emmanuel Macron got ev hevpariya stratîjîk wê rê neda aloziyên li rojhilata Deryaya Spî. Macron destnîşan kir got her du welat bi hev re bihêztirin wiha got em bi tevahî piştgiriya serweriya Yunanistanê dikin. Serokwezîrê Yunanistanê Mitsotakis di civîna çapemeniyê ya hevpar de bersiva şefê rejîma Tirkiye Erdogan da wiha got. Ji bo kesê dibêjin şevekê em ê hema jinişkê ve werin bizanin em di ronahiya rojê de li bende we ne. Mitsotakis balkişan ser balafirên şer yên Rafal yên got Yunanistanê ji Fransayê kirî û ev tiştanî ziman. Rafal ji niha ve li ezmanan difirin. Keşteyên metên çêkirin. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Şevê rejîma Tirkiye Erdoganê di roja borî de beşdarî Teknofesta 2022 bû û gef li Yunanistanê xwaribû. Erdogan ê bawayekî eşkere gefa dagirkeriyê li Esîna xwarî wiha got. Dagirkirina giravan me girê nade. Dema wext hat em ê çi hewce bikin. Hûn dizanin em dikarin şevekê jinişkê ve werin. Piştîvan daxuyaniyên Erdogan, daxuyaniyên got aloziyê di navbera her du welatan de zêde bike, hatin dayîn. Li ser vê yekê daxuyanî li pey hev hatin dayîn. Yekîtiya Ewropa û Amerîka ji Tirkiye xwest got rêzê li serweriya Esîna bigire. Gel û artêşa Ukrayna ji her demê zêdetir li pêşberê Rusyayê bi serketinê bawerin, heldana ala Ukrayna li ser herêmên hatine kontrolkirin ev bawerî hîna xurtir kiriye. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî got artêşa me kariye 6000 kilometre çargoşeya ji aliyê Rusyayê ve hatibû kontrolkirin, careke din baş devegerinin di vê navberê de çapemeniya Rusyayê jê dest bi guhertina zimanê weşangeriya xwe kirin. Li rojhilatê Ukrayna êdî ala welat tê hildan. Vekişîna hêzên Rusya
هەستên باوەری و سەرکەفتنێن لەگەل ئۆکرانیان زێدەتر کریە. Російські пропагандисти можуть працювати саме у тих країнах, سەرۆکۆماری ئۆکرانیا ڤیلادمێر زێلنسکی داخافتنا خۆ یا بریا ڤیدیۆیە گوت найбільший ئەم bi pêş ve diçin. Ji destpêka meha Eylûnê ve leşkerên me 6,000 kîlometre çargoşe ji axa Okrayna li Rojhilat û Başûr rizgar kirine. Berdevkê istixbarata leşkeriya Ukraynayê got, ji ber jimara zêdeya girtiyên Rûsya, em di peydakirina cihan de zehmetiyê dibînin. Rêveberiya Kiyevê 11 Eylûnê ragihandibû, gowan heta niha herêmeke 3,000 kîlometre çargoşe rizgar kirine. Eroha zêdetirî 20 wargeh jî hatine kontrol kirin. Di daxuyaniyên du hatin dayîn de, hatin ragihandin gojmara wan wargehan gehaştiye bêtirî çilî. Kêmbûna Rûsyayê li qada şer piştî mehan, rexneyên giştî li dijî serokê Rûsyayê Vladimir Putin zêde kir. Di dawiya şer de hêzên Rûsîne çarman got ji herêmên nêzî Kiyevê vekişin. Wezareta Parasniya Rûsyayê nexşeyek par vekir, got nîşan dide leşkerên wê li ser erdeke teng ber bi welat ve vekişiyane. Курс искусства мыслить и говорить, который делает вас другим человеком. Di vê navberê de şêwirmendê Serokkomariya Ukraynayê Oleksii Orestovîç got wê girtiyên şer bi Ukrayniyên got di destê Moskoyê de ne werin guhertin. Berdevkê istixbarata leşkerî Andriy Yusuf diyar kir ku di nava leşkerên hatine girtin de jimareke girîng ji efserên Rûsî hene. Herî dawî lîderê Çeçenistanê Ramazan Kadyrov bertek nîşanê vekişîna Rûsyayê ji hin axa Ukraynayê dabû. Kadyrov gotibû ew bi fikare got Putin ji rewşa heyî baş ne agahdar e. Piştî hêzên Rûsyayê derbên giran li herêmên xwarin, vê carê çapemeniya Rûsya dest bi guhertina zimanê weşangeriyê kir. Çapemeniya Rûsya ji herêmên vekişiyayî bi tawanbariya hêzên rojavayî yên li dijî wan şer dikin ve girê da. Heta tê gotin şêwirmendê Putin ji ber îddiaya wê Ukrayna di nava heftiyekê de xwe radest bike ew şaş agahdar kirine. Pisporê şer yên ji rojnameyên Rûsyayê re axivîn diyar kirin got her tişt li gorî hatiye plankirin nameşe. Hewldanên Koreya Başûriya ji bo razîkirina Koreya Bakur encam negirtin ji ber vê yekê careke din ji rêveberiya Seulê bo Pyongyangê hişyarî derdikevin. Rêveberiya Seulê got bikaranîna çekên nuklerî wê Koreya Bakur tune bike. Cîgirê berdevkê Wezareta Parastinê ya Koreya Başûr Mong Hong-sik derbarê qanûna ku Koreya Bakur ji bo bikaranîna çekên nuklerî derxistî daxuyaniyek çapemeniyê da. Mong destnîşan kir ku di rewşeke bikaranîna van çekan de wê hevalbendê wan Amerîka yekser bersivê bide û ev yek wê bibe sedema Koreya Bakur bixwe xwe tune bike. Mon balkişan ser hewldanên rêveberiya Pyongyangê ji bo enerjiya nuklerî wê bloka li dijî Koreya Bakur hên zêdetir bike û got ev yek jî wê kapasiteya parastinê ya Amerîka û Koreya Başûr zêde bike. Jaliyekê din ve berdevka koşka spîkarîna Jean-Pierre jî di daxuyaniya xwe ya li ser malperê de diyar kir ku ew dijminatiya Koreya Bakur nakin û balê dikişîne ser bêçekirina vî welatê. Her wiha ew di parastina Koreya Başûr de jî bibiryarin. Heştê îlonê Parlamentoya Koreya Bakur qanûna bikaranîna çekên nuklerî pejirand. Li gorî qanûnê eger welat bi qeyraneke felaket a şerre rûbirû bû wê bimêne çekên nuklerî dikarin bên bikaranîn. Cetên Eşşebab yên girêdayê El-Qaideyê tirs xistiye nava Etiyopyayê piştî êrişa 2000 çetên Eşşebab a li ser sînor rayadar ditirsin ku ev çete êdî derbas nava xaka welat bibin. El-Şebab a girêdayê El-Qaidayê bîstê tîrmehê êrişeke mezin bir Etiyopyayê. Di dema êrişê de nêzî 2000 çeteyî avêtin ser sînorê dirêj ê her du welatan û li hin cihan bi qasî 105 kîlometreyî di nava xaka Etiyopyayê. Artêşa Etiyopyayê piştî şerê giran û êrişên hewayîyên du hefteyan xaka xwe ji nû ve bi dest xistibe jî rewş aram nîne. Meh û nîvek piştî operasyonan jî li ser sînor şerhîna jî dewam dike.
ریوبرێکی ji herêma Somalî ya li rojhilatê Etiyopyayê ku nexwest navê xwe eşkere bike ji rojnameya Le Monde'î yê Ferensayê re axivî û got li herêmên sînor rewş timî diguhere. Diplomatekî Rojavayî li Addis Ababayê jî diyar kir ku rayedarên herêmî ji ketina nava welêt a çeteyan bi tirs û fikarin. Pisporê Somalî yê ji koma internasyonal Krisis gûsaziyeke fikrî ya Umer Mahmûdê jî got hewl didin ku demeke dirêj li qadê bicih bibin. Pendant la journée, il était possible de marcher dans cette toute petite cour. Li gorî lêkolînerê CNRS Ronald Marshall jî got eşkereye ku ê polîtîkayeke welê bimeşînin ku bi rengekî ewle xwe li herêmê bicih bike. Armanca wan a destpêkê êrîş nîne. Destpêkê dixwazin bêne qebûlkirin û têkiliyan çêbike. Ji Enstîtuya Hiralê Semîra Gayd Maha Gulanê ji La Monde got armanca şebab ew e ku herêmê bi temamî bi dest bixe û xelîfetiyeke İslamî ava bike. Nûnera taybeta Yekîtiya Ewropayê Anîta Wêberjî heftê îlonê li konseya ewlekariyê ya neteweyên yekbûyî rakandibû ku li Somalî di sala 2022 êrişên El-Şebab gelekî zêde bûn. Ev êrîş gihiştiya asta tundiyê ya sala 2017 û bang li civaka nav neteweyî kir ku li dijî vêrê xistinê tê bikoşe û bikeve nava hewildanên girîng. Different investments that need more power. So I think the power question is one of the questions that should be looked at differently, not just by looking at the Nile, not just by looking at the GERD. I think the question of Li Brîtanya piştî Kraliçe Elizabeta Duemîn koça dawî kir weke rojeva serekeya welat lê hatiye lê hemwextê vê yekê çalakên protestoyên li dijî sîstema monarşî jî hîna pêktîn di demeke ku çalakvanên dibêjin monarşî têne binçavkirin de nîqaşa azadiya ramanê li welat hatiye destpêkirin. Rêxistinên parêzvanên mafan diyar kirin ku binçavkirina xwepêşandaran fikaran zêde dike. Li Skotlandê ku merasîma cenazeyê kralîçe lê tê kirin de polîsan li dijî du çalakgeran çalekî pêk anîn. Ev kes bi îddiaya xerakirina aştiyê hatin sojdar Li Edinburghê di dema îlankirina serdestiya Kral Charlesê Sêmîn de jinek hate binçavkirin. Çalakvana 22 salî ku piştre hate berdan wê derkeve pêşberî dadgehê. Doh dema ku otobüsa cenazeyê Kral di Rêya Royal Milya Edinburghê re derbas dibû, zilamekî qêrkir ji hêla polîsan ve hate dûrxistin. Kesê hatî binçavkirin jî piştî demekî hate berdan. Parêzvanên azadiyê derbirînên dibêjin ku protesto mafekî bingehîne û divê bêparastin. Di nava sala 2022 de li nava Ewropayê yek ji welatên herî zêde berdîla germahiyê dayî Fransa bû ji ber germa zêde li Fransayê şewatên mezin pêk hatin herî da wê ji ber şewata li Grondayê neçarman ku welatî bo cihên ewle werin veguhestin. Şewata doh piştî nîvro destpêkirî dewam dike. Heta niha ji bêtirî 400 hektar ji daristanê şewitiya ye. Her wiha ji ber şewatê heta niha 1300 hektar daristan jê ziyan dîtiye. Tîmên agirkujiyê berê xwedana qada şewatê ji bo herêm ji sivîlan jî welatî hatine veguhestin. Serê welatên Yekîtiya Ewropayê jî bi şewatê re di nava belayê de ne ji yekê çilê heta sê îlonê li welatên Yekîtiya Ewropayê qadeke bi qasî 750,000 hektar daristanî bixwelî. Ev dane li gurê sala 2021 nêzî 3 qad zêde bûye. Li eyaleta Kalîforniyaya dewletên Yekbûn Amerîkayê ji 6 îlonê ve agir bi daristanê ketibû. Di vê şewatê de herî kêm 16,500 hektar qad şewitî. Ji ber rewşa li herêmê herî kêm 11,000 kes neçarman malên xwe biterîkînin. بريبينرين هجم لفردجيشين داويان وچين خود بيجين حتى سبا جاري كدن ورن بيشيا و بمينن دنا خير و خوشيده هر شاد بختار بن